pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu u Hunger Games, evo nas na MCSG na 4 mapi. Ićemo North tamo. Nadam se da ću uspjet iz ovog pokušaja da snimim nešto jer stvarno ne mogu. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Hunger Gamesa. Danas igram na MCSG na mapi Demon's Breeze. Ovo je jedno 150 pokušaj kako 150 pokušaj snimanja, izvinjavam se. I nećeš ti to dobiti. Idemo North, stvarno ako ovo ne uspije snimat ću fail recordings, to jest napravit serijal fail recordings. I ajde sad vi u lavu, zato što se pistate tu kod dva debila, ja zajedno s vama. Ja ovako upadnem u lavu. Ma da! I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Hunger Games, to da smo na MCSG na mapi Survival Games 4. Ovo sam formalno govorim jer će ovo ići u fail recordings jer ne mogu ništa snimiti i tako do iste stvari. Imao sam jako dobar komentari, ali unište timeri ili haker ili frame drop ili bilo šta. I šta ti želiš sada? Simon. Oh, really? I pozdrav svima ljudi, dobrodošli novu epizodu Minecraft Hunger Gamesa. Igramo na MCSG na mapi Turbulence i ovo je jedina mapa na koju nisam pokušao da snimim. Ja sad ću mu pokušati, vjerovatno neću uspjeti zato što... Da. Kako zanimljivo. Dobro, ajde pokušat ćemo. Doći se vam. Viš. Bježimo odavde. To je to. GG. Jedva sam živ. Mada hoću 100%. I to bilo to. Aj, gledaj armora. Pa da, pa ti si toliki noob da moraš mene spamat. Koji imam 11 puta slabiji armor od tebe. Majmune. Ma ti nisi haker, ti si pro. Ti si pro. On je pro.